Salbonani my viewers lama subscribers AVG reality channel igama umxolisi isibonge sawoncube ngithe mina ake ngikhulume lani especially labo abakuma ZEP kulabantu abaningi asebengifonele abanye bengifakela ama messages WhatsApp abanye bebuza ngaphansi kena li channel ukuthi kanti kulabantu aba applyela ama waiver ngo2022 angakaphumi kodwa babona abanye asebe apply ngemva wabo awabo asephumile kutshoni lokho kuthi utawabo selahlelwe kathana awasaphindi aphume kumbe kutshoni. So yikho ngifuna ukuthi ngikhulume ngakho inengi labantu aba apply ngo2022 liqiniso ukuthi ama waivers abo awakaphumi. Kukhanya ngizakhumbula ukuthi yikho lapho kwaqala khona ukuthi ku-applyelwe ama waiver and abantu ba applya kukhanya kwathi kufika eVFS abekwa phansi laba kade beapply ngemuva abefakwa phezulu kodwa akutsho ukuthi awasoza aphume, akutsho ukuthi awaphumi aka 2022. Akhona njalo amanye sesiwatholile a-apply ngo2022 last week ngeFriday kulamanye amanengi aphumileyo abanye aba-apply ngo2022 lakweminye iminyaka. Yes kuliqiniso ukuthi aka 2022 athethe isikhathi eside kulamanye kodwa lokho akutsho ukuthi sokumele lidele kumbe liqale phansi ngoba kulabanengi kade sebefuna ukuqala phansi. Ungaqali phansi ayikho indlela uhulumende azolahla khona i-application yakho ukuthi wena apply kudala kumbe asisawabone ukuthi akuphi. So just be patient, lilinde ukuthi iwaiver yakho iphume. Nxa iwaiver ingakaphumi kulabantu ababuzayo ukuthi angaqhubeka yini applyele i-general work visa. Okubalulekileyo ukuthi nxa ususiyo submit uhambe uthwele iwaiver uphinde uhambe uthwele i-directive ka-minister ngo-directive number 7 lapho ayekhuluma khona ukuthi umuntu ole ZEP nxa ese-applyele iwaiver akusadingeki ukuthi abe le SACA evaluation certificate, akusadingeki ukuthi abe le Department of Employment and Labour certificate. So lingagijimi lithi lina ama waiver wena asaphumi therefore sugijima susiya applyela i-general work visa ngoba ayisoze uyiphiwe baza ku rejecta and nxa usu appeala uyabhadalwa futhi imali more than 1,000 rands that you need to pay nxa usubhadale i-appeal. Khumbula wena usubhadale 1,550 ye-waiver wabhadala 3,255 ye-general work visa usuphinda futhi usubhadala 1,000 and something just because awuzange ube ne-patience yokuthi ulinde i-waiver yakho iphume. So yinto futhi ngilitshele yona, just be patient whether u-applyela nini i-waiver yakho izaphuma. Ayaphuma aphethe elokhu ephuma manengi asephumile njengoba sengitshilo njalo bakhona asebedlulele phambili ba-applyela ama-general work visa abanye ba-rejectwe ngenxa yokuthi umuntu ubengahambanga le-CIPC document ngesikhathi esiyasubmita especially those abasebenzela i-company kumbe ukuthi umuntu uhambe engela waiver or uhambe engela directive number 7 but abanye sebe-appealile abakade be-rejectwe ngendlela ezingayisizo kuthiwa kabafunekwe i-SACA certificate le-general le Department of Employment and Labour certificate yena ele waiver. So kubalulekile ukuthi oqala mawusiya submita uhambe lama-documents wonke adingekayo kule checklist othi nxa unga-applya uyi-download la nxa u-assistwe ngumuntu uzokuthumela yona nxa ekuthumela i-bank receipt uyakuthumela le checklist. Akusiyo nto ukuthi ngomceciso, ifunde ulandelele yonke into ebhalwe lapho. Kumele yonke uhambe ulayo except ama fingerprints, except i-Department of Employment and Labour certificate, except i-SACA evaluation certificate, except i-police clearance ngoba i-police clearance isisenziwa eVFS kodwa izinto ezinjengabo medical certificate uyayidinga, i-radiology certificate awuyidingi, udinga kuphela i-medical certificate, awuyidingi i-police clearance yaseZimbabwe kumbe eSouth Africa ngoba kwenziwa khona ngale VFS. Awucertify lutho kuma-documents oyabe uwathwele ngoba konke lokho kuzokwenziwa eVFS kulo Commissioner of Oath. So yikho ngithe ngilitshele ngakho namhlanje nxa lilayo imibuzo lile mvumo yokuthi libhale ngaphansi ku-comment section underneath this video. Ngaphansi kwena li video kule ndawo uthiwa comment, ufike ufake i-comment yakho laphayana utsho ke wena ukuthi yiwuphi umbuzo olawo, yipi ingqinamba ohlanganelayo, yikuphi ongakuzwisisiyo. Nxa ule ZEP ungaka-applyele i-waiver wohle usheshe manje uyi-applyele. Nxa usiyitholile i-waiver ayikho into okumele uyilinde. Kulabantu lokho bebuza ukuthi sowuqaliwe yini ukuthi abalama waiver be-applyela ama-general work visa. Vele nxa uthola i-waiver yakho hlo apply fast because i-ZEP expire ngoNovember. Asiwazi ukuthi kuzothiwani, ndiyawazi kule
Immigration Advisory Board lontshwa nguminister. Sisazobuya sikhulume ngayo kuthiwe layo izodila le-ZEP. Kodwa okwamanje kungabi lomunye umbiko, qhubekani lisenza njani li-apply. Kube sokusiba labantu abangela ama-ZEP aba-applayileyo ama-waiver bayawathola. Lingatshelwa amanga ukuthi nxa ungelayo i-ZEP unga-applyeli i-waiver. Nxa wena ukubona ukuthi ungaba le chance yokuthi uthole i-General Work Visa, applyela le waiver. Banengi engibaziyo mina sengibabonile aba-applyele ama-waiver bengela ZEP bawathola. Omunye bengilaye nje last week engibonisa i-waiver yakhe enjalo engela ZEP, kodwa ama-chances wokuthi uthole i-General Work Visa nxa usuka lapho yiwo azasuka ahlukane, kodwa akutsho ukuthi ngeke uyithole ngoba uyakuthola i-waiver yakubhalile ukuthi wena ofuna kubekwa eceleni ikuphi lakuphi lakuphi, then you can argue your case sungayithola i-General Work Visa. So abantu lingethuselwa. Ngiyabonga kakhulu, lingakhohlwa ukusubscribe kuli channel, ukulike ivideo le kunye nokuyishare.